Kibor pynïaid district jongka West Khasils district berkumju ru na kabor pynïaid district na Kamrup jongka Assam harangkat bat ke jingdon lang Menteri Sarkar Bapai ya katrat public health engineering uba rik ton lingdo tongkar hakakat arterik unai wieng kilapen long ya ke jurip halangpi nak benta ke jingwan jongki arngut ki menteri rangba bakentup yu konrad ki sangma bat uhimenta biswa serma hakakat reuterik mentau benai nai wieng hakatai ke sini nak kalian kibor pynïaid district jongka West Khasils ladon lang do DC USP uba harbat lingdo UDSP uba ya lam kharkungor bat ki wedi kat bana Kamrup layalam do USP lambat ke majiston hakan ni kejing jurip kila jurip ya kejing penhiari artili ki jakaban hiar ki helikopter pat kumju ru ya kamadan nak banta ban penlong ya kejing yalang kani ngiwan pek nomor ba kandon ke jingwan jungo jongki arngut ki chief minister honorable chief minister jungi na Meghalaya berkuju honorable chief minister Assam hakabat ngiwan pek hani halangpi tingiwan pek ikan wajaka ke bibit hoat hakajing pek kejongang ala ajimut bakadi kani kamadan ke bai biang tam kini ki official kidang ya pek kidang ya verify kata laki ide ni wadlah ke ajimut juki kil ong man le hangtai hawe jaka tende bangilit pek ke kapnya kam ilong tinggal ong hi ba kam ilong hi to jaka in pek kini ki official kidang wan na kidang ke security jong kini ki chief minister wan pek tende ke jik pek jonga ngala suggest bakadi ke jaka kamadan kam ke babit tam long ting hakajing wan kinwan kam du tare di kamar kalau jipun kelah kinwan kam du tare